Labdien, mērīgi pārstāvi! Sāksim Latvijas ārlietu ministru Mārijas Stīvas un Amerikas Savienoto Valstu Sēzemes drošības ministru Maiklu Čertovu kopīgu presekonferenci. Pirms dod vārdu abiem ministriem vēlos jūs informēt, ka presekonferences darba valodas latviešu un angļu. Pēc abu ministru uzrunājumu jums iespēja uzdot jautājumus. Uzdodot jautājumus, aicinu jūs izmantot vienu no diviem zālē esošiem mikrofoniem un informēt par mediju, kur jūs pārstāvat. Tagad vārds lūdzu priekšlikumiem. Labdien, godātie žurnālisti! Atvērt man sirds izteikt gandarījumu par to, ka Secretārs Čertovs savā ļoti aizvietajā Eiropas ceļa komentārā ir atrasts iespēja personīgi ierasos Rīgā pārnāt visus jautājumus, kas saistās ar saprašanās memorandu parakstīšanas un tālāk implementācijas lietām. Protams, mēs no savas puses esam gandarīgi par to, ka mēs šodien esam parakstījuši saprašanās memorandu. Mūsu iestāšanās memorands ir pirmais, ne pēdējais, ir pirmais, bet ļoti būtisks solis, kas tuvina Latviju bezvīza režīma programmai. Ir skaidrs, ka nākošos mēnešus mums būs ļoti rūpīgi jāstrādā savā starpā, lai jau ļoti precīzi atrunātu visu tās detaļas, visos jautājumus, par kuriem saprašanās memorandā mēs esam piefiksējuši abu pušu gatavību tādos vispārējos vilcienos strādāt kopā. Kā jūs atcīmredzat, esat informēti, šādu memorandu parakstīšanai Amerikas Savienoto Valstu puse ir piedāvājusi arī citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Čehija tas jau parakstīts. Šodien šo pašu memorandu parakstīja Igaunija. Mēs saprotam, ka arī citām valstīm līdzīgs piedāvājums ir izteikts un iespējams, ka arī citas valsts varētu sekot mūsu piemēram. Vienlaicīgi es arī vēlos uzsvērt šodien šeit, ka šajā jau vairāku gadu ilgajā procesā attiecīgi par bezvīzu režīmu ieviešanu starp Latviju un ASV, Latvijas puses braucieniem uz ASV, mēs esam veikuši ļoti rūpīgas konsultācijas ar Eiropas komisiju, ar Eiropas Savienību. Un, protams, ka mēs arī atbalstam, kā Eiropas Savienības dalībvalsts, visus tos centienus, ko Eiropas komisija no savas puses līdz šim ir veikusi šī jautājuma risināšanā. Tajā pašā laikā mēs arī ļoti labi saprotam, ka no Amerikas Savienoto Valstu puses ir vēle par virkni no jautājumiem, kas attiecās uz bezvīzu režīmu programmu, runāt divpusēji, un es esmu gandarīts, ka šajās divpusējās sarunās mēs esam spējuši vienoties par šo saprašanās memorandu, kur mēs šodien parakstījām. Skaidrs ir, ka saprašanās memorands nenozīmē, ka Latvijas pilsoņi varēs rīt vai parīt nākšā nedēļā sēdēt lidmašīnā un braukt uz ASV bez vīzas. Kā es jau minēju, mums būs nepieciešams vēl papildus vienošanās savā starpā, kas visus šos vēl neskaidros jautājumus atrisinās tiesiskā kārtībā, bet es ļoti ceru, ka ja viss mums šajās sarunās ies veiksmīgi un bez aizskriešanās, tad bezvīzu režīmu ieviešana Latvijas pilsoņu ceļošanai uz ASV nav vairs aizskalni. Protams, tas vēl mērās arī no mūsu pušu ekspertu darba spējām un darba rezultātiem. Paldies! Paldies! Thank you, Foreign Minister. I appreciate your hosting me, and I'm delighted to be here in Riga on what is a milestone occasion for both of our countries, which is signing an agreement that is a major step forward in implementing the visa waiver program. This is, of course, something that the President spoke about a year and a half ago when he was in the region and talked about his desire to expand the visa waiver program to the new members of the European Union. And the President devoted a lot of effort, President Bush, to working with Congress so Congress would pass a law that would expand the opportunity for new members to come into the program, but also make sure that the security that we have remains at a very high level. So today's memorandum of understanding is the first major step forward to completing this process. And as the Foreign Minister said, we will be working at the expert level to implement all of the individual elements
elements of what needs to be in place for the program to go forward. I should say that in general, what we are, of course, concerned about is making sure that we have a secure passport issuance process, good border security arrangements, the rule of law, and the fight against corruption. These are all important elements of what must be implemented under the program. One question that has sometimes arisen is about the electronic travel authorization. And that is simply the way in which we take documents that are currently filled out when people are on the airplane, and we instead have them filled out online in advance of travel, so that it's more convenient for us and actually more convenient for the traveler to make sure that we've got all the necessary information before the person arrives in the U.S., and that avoids the unhappy circumstance sometimes where somebody gets sent home again because they're not admissible. So I think all of these will be a major step forward in security and also a major step forward in relieving the delay that we've had in bringing Latvia into the visa waiver program. Let me, if I may, just step back and make a couple of more general observations. Of course, Americans have followed for a long time the history of Latvia, and we applauded Latvia regaining its independence in the last 20 years. It was because the people of Latvia had the determination and the hope to get their freedom that that freedom was eventually reclaimed, even at a time when there were many who doubted that we would ever see what was then the Soviet Union retreat from occupying the countries of the Baltic and Eastern Europe. It convinces us that democratic ideals can be achieved if we persevere and if we maintain our faith and our determination to see the struggle for democracy through to the end. And of course, we appreciate Latvia's participation in the efforts in Afghanistan, which are part of sharing with others the benefits of the freedom which people here so keenly appreciate. This memorandum of understanding, this welcoming of Latvia into the visa waiver program, will be yet another step in the direction of embracing the freedoms of the West, and I think that's something that both Americans and Latvians can applaud. Finally, let me add an observation about the issue of the European Union. We have, of course, talked to officials of the Union at the very highest level about what we're doing, so there's not much of a secret of that. I've assured our European partners in Brussels that we have the utmost respect for EU law and for EU competencies, and this memorandum of understanding, as the one we signed with the Czech Republic a few weeks ago, and as the one we signed with Estonia this morning, these agreements